Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka kinhon yelek kai jong ka Langsning Cricket Club. Kalayo ra ya ka namjob ha ka lumpung yelek kai cricket jong ka Super Division ya ka balapenlong da ka Shillong Sports Association da ka bapenlim no ya ka kinhon yelek kai NFU Cricket Club da kandai weekend. Ka Langsning Cricket Club ka bala job ya ka jingya kenting pisa kala kam try ban kawang bol ningkong bat ban ailat pat ya ka NFU Cricket Club ban tiet ningkong ha ka bakalala ban kamay tang hinru bu kandai ron na kikhatsan point saw overs. Hababe ya gani katong ka Langsning Cricket Club kalala ban kamay hado hanyo po aron tang ha kishipo point san overs. Hadin balaway kini kajingyo kun uday bormi rengat ubalong urang yela kai jong ka Langsning Cricket Club ula syajit ban yok Korea ka kusna man of the match hadin ba ulala ban yok kur hado live weekend.